Good morning apa yang sebagai view by hakan new vlog video jong mata kasi hakan sing sisa mata ngam ta hapra ban shoot ya kene ka video nama battery ro ngam don ramata arta soba kalai ro kala lep na do menen met hi nama ba menen ka jing he slapang ni hapo dan tapi kumto haki kharar belse e kumto asngo bala hap sau priaro kumjo tamata barok ka mariang mata kala jilot ka tadam kala khamtuna hapo dan namar pa kala he uslap ta ka tadam kala khamduna tamata kasingi habban tray ban pan praya kane ka floor tampa ka dei hakate ka liang ka varanda jungi hakate ka way pat ka liang ma ta ni habban pajya kane ta nang ta pat ni habban siang sadaka wepat ka batmai mo nama kala phu kala payload kane ka floor jing te kaliang ta ngin hap trai ka ta menta ka singi ta kito ki bakwa aban wan ka shamdan ta philano aban wan menta badum badam hai kini ki singi nama ka tadam kala khamduna phi bak khandau barok kala je lot menta ta khamtam lele ha ki surok kala biang ha ta kamdan sore ka tadam ta philano ban wan ha kini ki singi ki ban sawan teka pankan ngala dang shuyo menin hi nama ba menen hingala apply ka to ka tax information mo ta pi saki dawai ro nga habam dawai nama wa nga stom claim tala ars ni lais ni ta ke ai sobat ka dawai vitamin kini kising nga haban di dawai kumto atli lan barang lais ni saus ni haden ai kumto sa menta kasing la kham long jam hi kandiar ka khle nama kumto hakia lai baje sau baje kumto kala kham kiu kana ka jing shit ka khle chunga tena ta patnga snow kin khle kumto teng teng ma phimla shur ban song phimla shur ban ya nama ba picking khle nama hakini ki banta ki ba hadin jong ka khle jong nama stom jor bhat tipra manta nga habdi shwa da kini ka dawai sa pat hadin ka to kana sing kalam kuna ta ka condition jo ta kau ngala ra na jana tapat kane nga hapan ti tarai arsena ke shisi nama dabam chai kumta tamatang dabam saya kane rasen shisi dapat kane pada tang menit kane kalalu nama ki adang si kuli nama ba kau kajing he tapi kene pat sakadoro menen po nga ding sngaw kumba kajing he kat kato tak lalu dengan abdi menta kadekane kana patka ne nama bang anta sngom bangar be bende dawan ma kajing dom junga bende dawan ma tipra balai tang dalish dom jore kum tata berser habdi lakdi sagak tang sobat kane ka adai ka lan banang ka dawai khlai ma tep ro lawan ka lan ta sama kane nga habdi spom limitar dengan akli kata banas kano kumno hab khan spom limitar no ta kadai arkli hakane ta ngelashna kana tala complete matangin pedap shwa ya kato nama ba ke slab ro mentaw la mod wan hang tai okay pero mentala dum sakila ata ngin pedap shwa ya kato shwa ban slab un sapoy ne
harap. Tentang ladap tetap dengan bom jam dan nama apa live je kila ya school mo yang pada bom jam ada persidu jor nah do masih berkubi ba syare memna manstam dan coba nak bom metan Dapat lah sih, mana pada selap, mana member lah hab selap, mana sepang lah hab selap, tapi dah sih lah sih, dah ada sudah jam tadi, dah mata kasih mata semua ban edit video ketu kan mau ban kam ban save ya kata juga, sibir, dah cek juga WhatsApp ki Facebook malam tata ane tidak pakai video. Good evening nama abang ngam tibranga ya tiak ngai abang shu tiak kai ngong ta ngam tibra aku tu kepor bang pay video apa YouTube ta ka juda internet ta ka loading ko pelon kayak siya kam tu ta ngam tibra kan aku kepor bang ya tiak ta mentah Rajan merkum ne dah shutdown kini kikin sa situation ki bakum ni dah phila thia lai lut ki kam ki jambara entala lai lut tam just tong bangan di saya kam tu ta dapat sumro subscribe mata kasi dalam di saya kam tu edit video upload video tam dah hilang kod ka mata kasi kom desa ngakul to namar ba asa desa ke rokom ba desa ke kena wat phi makna hayeng ro da pi desa ta pilong kum ju indai anda pila di restoran da pila di kantin e da pil bro sula standar tamada di hayeng pada wela krowet be tentang lahaban edit video lahaban export video lahaban tab video po YouTube to kan simpel kom ba har kan ta like kan ta ai ta kom ta hinga shu bam lah ke bam baik sebaya ke por monte pengalai ya kai banga tray video na tama compare to season kasngi kabai nong pensayo hi da phila trash to mantama temanta hingan pat kon ay kanai ka vlog video ngai krumans kam office kana re kanai ka video season ngai ka pat pi subasa like subscribe ya kanai ka channel Zombie Production tagin second ha ki we pat ki vlog video ki ban sawan thanks for watching bye bye